Ilan kita nagdili na kasubida to? Hello guys. Namin diri sa kon guys. Ano si karon guys? Kaya namin gipalit diri sa kon guys, hardware guys. Palit kon guys, plywood guys. Limo miho kon guys, kabin hangin cabinet guys. Kung praktisan ba? Diba si kabalo dito. Dugo na to sa kon ba cellphone. Sa paghimo guys. Plywood. Hanging cabinet. Ano lang dong? Oo, okay. Anak na. So guys, thank you for watching guys.